11-ci bu. 10 жыл өтсе de takır özgürülüp sınırға çerkinler ay. 10 жылда bir жол olur. Sen сөзсіз başın gerek. А мен кимменен барам? Вот. 10 жылдықта жалаң арам нәрселер болчу эле, башкалардыкычы. Мушташ, аялыңыз калмай, тринка акчасын угуп жүрүп. Көр албастык. Биз карачы кандай сонун керемет жерде сонун жоголдук, Не oldu? Zasidanya'da bundan da güçlü olur bizler. Gönül baylamayın. Klastaşlar, eğer 20 жылдықта ушундай болсо чогулбай эле колчу суранычы.